مفهر فاطمة عبدul Hannan Madharusathul Arabiyyathul Islaamiyya. Fathimath Abdul Hannan. Assalamualaikum. Algo nama ki Fathimath Abdul Hannan. Algo bahar thaulem hasil karam dani Madharusathul Arabiyyathul Islaamiyya grade 3. Aning hende onnane maharo Gaume wahakate kum bar tachege baavero aning. Deya harega Gaume wahakate kum bar tachege baavering then Gaume mazmun nuga wahakate baavero. Maudu taka ready waham boda ki liun taka then mudarisun deba for the point taka gadu taki agen them mamba fage hi wahaka dekkun terekama shagweri hiwani grade 4 ga bappa baaveri kore kuaza kosega then hisabun saren hama wahaka dekkuma shagweri kam hore kuaza nimma fadi waki mudarisa kar hama wahaka dekku practice kora grade 5 6 ka then hama hisabun sare continue Fathimath Abdul Hannan gurutum wahaka dekkuma meneguni bodta kurfani ke baga wa khas sifata mi mawdu Bismillahirrahmanirrahim. Basmashun tarekam ganayuma member ko devi man Allah subhanahu wa ta'ala ya hamda shukr kurang emha rivati basma ko mukhatab kurevi man sahiba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatay salam naban to anawang ade me salawatay salamuga ekalek faange itur alunnay mitur sahabin shamil kurang insaf Allah bikora insaf fandiyarum wadagen tibbe emha hazirin ade dura gaatun ballavamun ade adosam gendawa emha befolon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade halif utim Hussein Khatib takurfanaya amina diwali badagen as-sultan al-qazi Muhammad takurfan al-awzam siri sawadita maharadunaki dive rajadu emme wargoda batal ade utim tunimatiga malifata jassavan oluve duwaswaram feshigen giyadatige sifatage etagurfaning hayafuluga bimbolonengamandiya ade ilma hilmu hegotuga beenunko ilmi maadanuga hunarwere qabil leader kave ade bottukurfan kibagawa khasa sifatage bunamon emma furtamas alagoda visnalevani etagurfange ilma begatu ade bottukurfanaki ilmu egemme furhemgotuga beenunkore befole ade etagurfanaki dive rajiga geography ge wanavaru emme mala denawadagan beful ade kandu oliya fartaka giritaka hataka rarashiga farta rarashiga raituna war bod emanik fan ge wadage ade hemme emanik fan ge ilma dura visno beenu ful kurabage jihad fettomon emme bodanu rekkalen onnani etagurfan ge ayla kam egumon ayla madika gendave ade enga malko dannawani etukurfanige ilmaki etukurfanike baga wara khas sifeke ade dembala lavamato emanik fanige hivvara ade emanik faniki nafsani ade jismani gotum wes wara hivvara kade befole etike gonjontaka visnuteri kamma ko keringen riskunenge befole ade utimu timpe nukunnavi kanduga bazganama mashurafawa dunne superpower kamawa Portuguese lashkara dekola hanguramati gurabtaka zamani hatiyara bodde baditaka wargod askari lashkalanga istemari baraka dekola namaves mi aniyave amaltakura fasnuje Portuguese inna dekola nukuti hivvara josha azumayeko bottukurfange bebe fol atakurfan shahidu hadisa mi jihaduga himela ade dandavanto namaves bebe fol shahidu wadaga namaves bottukurfan mi jihad marjaswanula kuriya gendave ade enga malgo dannawani bottukurfan hivvargada kamaki etakurfan wara khas sifeke ade bottukurfanaki amille edumeneti mi gaumattaka khidumet koddevi batale ade katibu kamga fakkola libi izzatuga ulumuga fursat emanik etakurfan libun Portuguese na guliken ufada aramuga ulumuga fursat libun namas dannavanto emanik fan amille edumun ekkibave gaumuge minivan kamattaka jihad fetteve ade undagu norakka haltaku gas dashika tibe mihunna ko maseke kurawwa kankam fugiramko devunga maseke kuravi leader nimama salgoda duai ki man Allah bottukurfana swarga ge nimma mivar kodda vashi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaba Fathimath kihine rangalu labba mi ummeed nukura kal mawdu jehone do mem kodokon haswa gobe mi sahada hive
දැන් ෆාතිමත බොඩතකුරු ෆානෝගේ එම්මේ ખાસ සිෆාකේ කොබාතෝ එතකර ෆාන්ගේ හිව්වර ගද ෆුල හිව්වර ෆුල ගද කන්දෝ ආ ಶುಕ್ರಿಯಾ